tun lai khovel boro kaldan in thir ve ngayen in do pui panina chua ma chho khan Italian fascist German Nazi far right honne engen zirtir thin amma sabera chuan anbula an khosak pui nam tlem zok le nam dangte anin soi thai chen ram mel ma le ram phat san tu ram ta na hlauma an chua fascist hoina khati European ti lai khan Nazi Germany hovin zuda ho ram ta na mi hlom mi nok sak le Germany khel chetu Germany pan ngot payan ni ti ko pa an chua lai khan ko hran po khan khati manasa an kaldu kha chun lo ring lova sang kha zakwa somthum pathuma vote percentage somthum pathumin Nazi ho than lalan ni athana than lal thowan ni ma sen ron lal chota boro kan khela zoi na in bual a to pa chon zudami million ruk chuang an suat ta ni khatro far right ho kaldana ni Italy apo kan ria ma se enge an ron hong chua an nam chiat na vek Germany tu chevek khovela mishing million somruk somsari an thi pha indo pui pani nan chau chuak mishing ten kan tur na salu tukani voinia kan political scenario hi khovel hi en lengule USA kan huwa USA khu college kan kalaya tangin political science student ve tho kan ya history te USA ka ngai san fo na thin khu chu an thukam kero pui thin tak mai kha kan sian mishing te hi siam tu hian in tluk tlang veka asiam an nia siam tu chuan digna chan volak sak thei lo apek te jinga mi chu life liberty and the pursuit of happiness te ni thil ro pui lutuk khovel mun danga hian hetiang khopa thu ro pui enshrine hi aomem ti chuan khovel ram ro pui bera aron ding chuaka ani pon ma chuan kumjabi som pakwan na le khatiang bo chwa chuan far right extremism an tong tru KKK kan ria ma se khatianga an ron than chona nuwa chuan khovel mihring zong in engwainge American ho kan ngai san tak engwainge American ho khu khovela ram ro pui beran ron chuan chan in tluk tlan na ram mitin te zalen na ram ani wangania American dream and creator soft power chak lutuk anon siama chu chuan khovel thalai te zong an nia an thalai te thilti zai music engkimin khovel hi angong chok ni chu soft power influence kane armament apo an sang te reng mai indo pui panina teng in cher chowa cold war kan ria chaklama Russia communist arondinga anni capitalist ania ma se an ra thuam nei that zia hi chu military circle le engemolo a chong kan soi pe lo te ro kan soi pe na chan ber chu khulaya American dream ne ya khovel mi zong te na rem chan nan nei theina khuni Ronald Reagan ami tikha Germany a kala Germany ni theilo France a kala France ni theilo khovel mi tu po hi USA America ron lu chon American ani thei melting pot kan te thin ma se tunan din mun khu kan mu to em Donald Trump pa far right pa buluk takaron lalta enge zirtir tak America ram chu der thonga ron pu ve ta tlat far right leader te reng hian man lang na ta na an man ra thaber chu national security le strategic importance ani eng wangin nge Greenland kan du strategically it's important Canada chu USA state songa pakhat na ni don Suez Canal khu Chinese ho on ve khanga kan du lo kan la don Gulf of Mexico ni tolun Gulf of America ni tong khami thil den khanaron California chon USA khwan mui tuam tu tengen ni siat lo le motor an ma ka chuang ten an rin hel zong ten manan la lut to ni motor an phur bo to USA sar lam pang nei nangem Africa ramaram changkang lo ho ti dan ten nei nang toem tuna te po
student te lu tur te akhapa visa khapa engkim an chuaka thena mana apet chuaka American ho nge kan Indian ho nge po kolpunina ron chuak chawa eng vai nge America kho aro puina chana shelo America ro puina chan chu khovel mithiam zong in khulai antana opportunity American dream bo ankala anpem khoma chu na ti ro puya ni khu ZPM anati kha if Donald Trump want to make America great again he need China ti 9/11 a khan tu tenge boy berin shem China factory US flex thui tu te khi mun tu alo an patriotism ron san khan khatiang shoi tu khatiang khan ta tu na Donald Trump na USA shoi dan chuan khovel ni zabura da to ni Europe ho an la zia shama ti chuan Turkey rama Erdogan lal chatwana tumto North Korea le Putin ate po North Korea po Kim Jong Un ki democratically elected leader ani ki ama concept a chuan Putin a po ni tho tuna hian India rama BJP ron lalta kan fereng ka soi to thina ka soi claim te ka soyang BJP te in ha na chu Hindu Rashtra dinani Hindu ro puizia ringot an soi ngara secular secular ram nia in puang constitutional apo secularism enshrine ni si hian kan prime minister chu tempula abok khupa akal na piang apuza langsar emin political campaign na ron mangta ultra Hindu nationalism ron chok thota ne tichuan a erberle adober Muslim le Christian te netani Muslim te chu tuna ram mel ma dik takan chuak to justice an chunga om to lo kan constitution in engani dignam in pek justice equality an nei to lo nia eng wangin nge India ramadan pui in nga na presumed innocent until proven guilty kan ti pon pal zam vek Musalman pa engam ti swalan pu hlek chu in le lo an chu chenga zung where is justice sana mong chu kan ria minority te chungan ru put dan chu khiana tilangan lomi sang kha zakwa som pakwa article 370 an abrogate 35 nn chu mi nuwa an campaign na an thutia ma chuan yes 6 schedule kan peng chunga state in nianga chutiang khatiang an in thanga BJP an han thlang ting ve ma se 6 state le 6 schedule ti lampang alang to lo an han dila chunghein kong tenzo enga mangal voi khat pon belo mania la daka a han tile a kha BJP na an ti luyam yang an office hal kha ka ti hiala sanam wang chuka mui nge tong the a tong ti bonan hian sanam wang chuka silence nan hian an man ngal maka National Security Act in an bukatuna zela ama zong tan sanam wang chuka te chu India rama activist ro puilutuk thalai te motivate to patriot diktakania international level apo na salutukin lo mana dongto climate conference Lahore ami akala chungte chu Pakistan CID anga punan ten mangta mai ni athu soi zong po ombek khatila khan article 370 po abrogate talan lo mai the khatiang ang hnuai khan tunen gang khosatwa film khurangai kan tiem kan la lau lovem voinia hian sangni somni pali MP in thandona ka campaign na khang ka soithina BJP hi an chakle chuan tla kan tum to don lo a result to hresaing kan in thlang to thinang katia khaminuwa in thanna Haryana Maharashtra Telangana khoi nge an chak fai zar akuta anrin angin diktak chuanin UP a khan an che em mai kha wang khan majority in la theilowa si zani somlin la eng wange kan siam abo a khami ngong berzo ka chu Indian constitution rewrite an tum wang khani Brahminic society dina Dalit se OBC le alka seta hang ho te kha chu nuai theang bera dale equal rights pe khian du lo khungo equal rights pe kan du lo
ข้าวางฮานินเอ็นตินันสังหิสมปรุกสมปัสริเวลามีดลิตลังบาลประคัดบิฮาระนุปุยเนสกอร์จุงอาจุงอาคัลเวริงวัตันนุกขัดบ you're not entitled to it equality อันดูเราข้าขานี่ติจวนก็สวยเสียเวลอัตโตปมีอัตโตเบลที่จนสวยเง็กไม่ยังจุกติมาโอ้กระลุดโดนติจวนตัวน่ะ FCAA จุกันไกลตัวไงนี่จีน่ะผู้สมัครขานารอนสอยมันสวลเทนะมันเนี่ยก็สวยน่ะจน loopholes กันที่อ่ะตัวน่ะ international border ระดับกิโลเมตรจัดจินเตะข้าเฮดานฮิอันอาหัวมลวังที่อันนี้ตาเนี่ย Forest Conservation Act ที่อันมินหัวมโตโลอดดเลียเฮดexempted area hotel en kol dan tur hi chu subsection 3 a khanin munga en kol dan tur hi chu center in kai hroina asia mangani yang a chiang tero chu lom takin engate kan lo pom hlau tur hlau na chang hriat lo hi pu soma soyang khan at nani pasal thachong bola mizo kan huai kan ti atha pasal thachong bola khan engting ati kha tlan huna oma bo huna oma ti finangai ngai tuana kan man ve ngai ho mai main thil hilalam to lawang uthalai te hian development kan du ma eng development ne kan du kong pui kal chuk hi development ami asira chome zor khami kan na tur KMTTP anti don son unlike tantir array to UPA hun lai ne helai te hitlem in kan kwal le sekang helai hi an pusna chan lai po kha intellectual circle intelligence kati military intelligence le heteng circle kan soiri thin chu sang kha zakwa somruk pan hi Chinese aggression kha kan la shem shepa kan omwak longa history atang chonin siang kha khan chicken neck ka khian an buai ani kuta Guwahati Tezpur ti vela te tlan siat ngai na shalawin an tum an buai zia po ziak po om khatung ani an lau thong tuk China han kulai khona tan thanga ti na rin na khan nei tak achan chu khatila han Bangladesh ka Pakistan ala ni boxia kha khan an philia chu wang chon heta Mizoram kal tlang he lamatanga tuipui access nei ve hi tool ti na hi alian ani Mizoram min mangai wanga min tiange atte un lawania adot lea chuan China ho kha jina puhria da hanan sei hlawm lo viau ma se Chinese ho chi khi min ron be rap tu Pakistan ti lo chan ni ve tho kha ale lama tun la ya China khan kan sheveka Burma ma kong puya lai tlanga rangun kan ti thin po in a thak de wa he ten ron peng kha a tuna situe kan ti pot thang de wa khon engem hing kha lama har lu tu ka thei da bi lo chu ta chu na oma khalai kong puina ron po ta khan deep sea port ang chi te po siam thei ve nia July te po chu soiri ko om thin ma se ke chong ka lau lo em lo achan chu India ram hian khuta angani Andaman Island te ko te base kan nei thave lu tuka khang kha chu chuan lam tling tura ka ngai lowa ma se chuan lamani zel thei national security le strategic importance chuan lam tuka ka soi kha du ti theina man ro hi om lo police officer thin ka ni security chuan lam hian thil tam tak kan ti to HPC D ni ma HPC operation a kom to thin wing commander ma saber kan kholiana a ho wang la ya kanom thin security chuan lamin curfew kan puang security chuan lamin thil kan ti nem lutuk ma se khati lai po hang karin ruwa ka thina income hi voi khat main thul chuang lo ka hlau lo ka ti an thul ngai lo ka bial chunga a tu lo mi pui haras chak kat te hi kanom thin ti chuan tu na hypernation far right te India raman lala atha he laya kan north east hi kan chom hlom singa tinge ti hi tong kaman nei thin ti kan shem kan vai officer thian tele engam tam tak khian tlai lama han ti tui to nu hian kan chom hlom mai khe enga tinge min ti fo min pal dar ve hian chak lu tuk to chu ti lai kara ke ni te phei chu RSS ho tu pa go wa kar nge in Muslim le Christian te hi Indian mi ni lo foreigner tanga ron lut he rama mun thiang lim po nei lo hian ne he rama ina nom duani chuan second class citizen angin nom ang ti tun ne chu ngai dan chon chom nung tlat reng ti hriat tur Mahatma Gandhi that tu te khang vai nge India ram prime minister khan tu ni gumin Independence Day khan Red Fort atangin afak tak na chan
มานี่เราก็อันกุมจัดตินั้นล้อมาเองไว้ควรเลียนเตนี่กันกัลดันเราอมต่อเสียสมมติกันเดียแต่หุ่นลายจังกันอินเดียรามันรอนดินนิจีนักสอยอินตุกันนะจัเลนนะอินอูนาวนะข้างซงเนนะอันรอนดินชัวรามาค่ะตัวน่าจนอันนี้จนขัดอิไลจังอันเบโตอันไอเดียจงกัลปุยเวนตุมตานี่จู่มีมันรบประคัดจู่ FCAA เฮียนี่กติเวทลัดจู่วางจวนเกนี่เฮียนโลอดบเวทจุงจังฮีอจูโลอมไม่โรเซอันรอนตีโดนหุ่นอ่ะ constitutional safeguard กันใน371 G เฮียนเทตบกันเราชัวเวียงจุดตาปะหวยโจกันนี่ตัวมินรอนอบโตจวนมินรอนหน่วยลุยจวนเองตินเงกันตีจวนนังคงเงกันตานังคงเงกันจวลกวังนี่สินะเองนี่พิเศษที่ข้าเองเรารอนเสียข้ามี job card เล่มตีเวลจงจังเตอันนี้แหละตัวน่ะ voter ID card เล่มเฮติใจยันเตกันตีโดนBrazilian model voter ID card ทลากสมนิปนิเตขังเตกันตีโดนอินปักขัด voter สมาจน election commission rules ซาจนข้ามุนขัดตัว endict ตูร์อินปักขัดมีสมงาสมรุกจัดจวงเตนจูวางจนขลมาคานอันเองเราตัวโดนเราลัลเร่งเฮียนตุ้มตัวโดนนะอัลลอมตัวจู่วางจนแห่ง FCAA กีนี่ North East มินรอนปัลดัร์อันตุ้มน้ำมันรัวเตหีโลปมเวไม่จีนี่เราเราว่าหุ่นโตอาถวยนะหุ่นโตเราดีกันใส่ดูเนี่ยก็แล้วไหม